Welcome to the Leading Site News. Jami po ni Paing Koyar ni Kang Sampor Pai Troksi Malom Pang Tek 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 Tum Theplia Ramarong Asar Apran Armutikang Dat Alam Ki Keklang. Pang Tek 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 Tum Theplia Ram Tiso Arong Asar Apran Armutikang Dat. Lasi asok po aphan beta pachini si alang dikili dun pen ki theglong ke aphu chavak achi thok rod lut amat towar koirok puta nang thandun. Labang to ke pu alam thuye pu thake saratung anam phorus ami arju tame jo ASC meeting pu dolo inghiya de inghiya meeting dolo ma sarburang dunlo asarburang dun pen horar nam da pu tekang pame yat pamelo ASC meeting long ha horar nam pu kang pame yat pamelo lapen halada ka bang ke bang rabari bangke alang tu brong asar hijab be kang burak la pensi hala sinang karni wang dako dama mohon be la pensi wang rape de hitame hardum pulo sajun kang la tum bangke be kang burak bangke non dar rongasa nipu phan ke wan elu nau thael hodak pen ing samjin pen alam ing samjin pen chingki che tham pen hadak pen wan lo la pen itu madak sadang lo laso saka yun hep thelak khoborang le alo o hadak ke nang hem tawar ke nang puge thi alo bang that o putat rob rob mada hadak na weakness ke lahelo Aprang ben gupni ka bohong son o la bang chini ne aprang pen che bohong che chok ba che sor sala bang ke chini ne thegonong lelang la pen chini ne la pen tu lam an bang si ne chini chok Tawi hadak pen ke la siwan nilipo phan ke amat la sor leng hai pen arju pulo tang te la chini ne ma chini ne it hadak pen ke la siwan ve weakness dom la siwan ve kona por lo la so ka kona por mane baji trok bai trok si do ko kosa antun jai apor hai la biwo kache beng apor hai ala so por le ma kuria we ni liga la ghori ke lang bang atema nang thanek thidal tuwe chobo jo amen ku miyo rostom tiso